President Kibaki niwe wari president wa mbere kugeria gwikirira harambe mihaka akigiria maabitha nene thirikari-ini kuheana micango ya harambe iri ta njira ya kuhukia uici wa mbeca ona gutuika ateti no mathire na mbere na kuhuthira arata ao gucanga na kwiheithia ngumo. Thutha wa mirurungano ya Gen Z mwaka muhituku nake President Ruto akirumirira ikinya riu. No state officer or public servant shall participate in public contributions or harambees going forward. The Attorney General is hereby directed to prepare and submit legislation to this effect and develop a mechanism for structured and transparent contributions for public, charitable, and philanthropic purposes. No ningĩ muthenya wa kiumia tariki 2 mweri wa gatatu ari kanitha-ini wa Jesus Winner Roysambu aracanga ciringi milioni 20 na kwiranira mucango ungi wa ciringi milioni 100 wa waki wa kanitha ucio. Wakati tunamtolea Mungu hatumpatie binadamu, si ndio? Matoleo tunayotoa sio kwa sababu tunampatia Bishop Mwai, hatupatii congregation hii, tunampatia Mungu. Mweri wa 11 mwaka muhituku kanitha wa Gatoreki ni wacokirie muhothi wake wa munini wake na wa gavana wa kaunti ya Nairobi wa muigana wa ciringi milioni 5.8. Kanitha ucio kiuga ndungiamukira mbeca utaramenya kuria ciumite. Mimi nimejaribu sana kutafuta kwa Biblia, na mimi ni msomi wa kiasi wa Biblia. Nimejaribu kutafuta mahali inasema ati ukimpatia Mungu unarudishiwa na askofu. Iko mahali? Nyinyi mumesoma? Kiumia kihituku ari mwena wa Kisauni Mombatha niheanire ciringi milioni 10 cia waki wa irathi. Kaunti-ini ya Baringo nakuo akiheana ciringi milioni 20 cia waki wa nyumba ya kurara ya arutwo. Micango teno ya president ndithurimagwo ni muthurimi wa kigina kia muingi na kigina kiu gitigayagwo kuhitukira ministry itiganite gukiriga kuria mbeca cia president ciumaga na uria ingithurimwo. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Muriuki wa Mucoki.